Mbura irokire kura kiroko ndinagiria mihango ithie na mbere cukuru-ini wa Kangaru Boys. Cukuru wa Kangaru wambiririe uteteri wao makihota ngucanio ciao cia pool A. Muthako-ini wa gonya Kangaru yugithirie Kitui School na try 47 kwa noti muthako-ini wa mbere wa group A. Muthako-ini wa basketball Kangaru kuma Embu makinyagiririe Gutani kuma Makueni na bao 31 hali 28 na njorua cia mashindano maya mwaka wa 2009 Meru Schools makaithia Kenya kuma Machakos na bao 40 hali 37. Mwena-ini wa yetu Ntugi Girls kuma Meru mekorira ceke thutha wa kuragirio thi ni Nunguni Girls kuma Makueni na pointi 54 hali 38 na Mua Girls kuma Machakos mamegarika St. Paul's kiwanjani kuma Isiolo na pointi 48 hali 3. Kocha wa Kangaru Boys Jiro Munya ni agathiriria mathako ma kimera giki akiuga timu ciothe ni cihariririo wega. Team cia region yetu ni ciekete wega ni improvete muno. Koguo tura expect kwa at standards cia basketball ikore cie iguru kidogo gukira gucia last year. Mathako maya meguthi na mbere kinya ikereka ria finals. Halini ha Inooro TV Titogo Kamau wa Mushiri.